다 동마 드니 치 넘바 드니 다 히말라야 드니 짐지 초바가 드니 짐지 바동 기르근 따때 마임바가 칠레바 총마 드니 냠도 대랑 같이 총야도는 드니 졸라치야는 Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de vous rencontrer, de pouvoir discuter, d'échanger avec des chercheurs en études himalayennes, la Société d'études de recherche en études himalayennes, les chercheurs, des professeurs et également des spécialistes. Surtout de Himalaya 짐직 초반에 아마 파르치르 니르통 죽음로네 드닝아 짐직한드나 수공록 치제이다나더니 드니 이게 단지 이게 다는 팀은 줄송으로다 옛나야 티네르급나 더 김선 모즈 그 드니 공기 마톤네 드니 다리나 드니 티춘도 외시시다나 드니 참말라 드니 냠더 까차샤기다나 드니 냠더 가초지 저와 절런 다 티츠르더 드니 파트남 냠저시기인 드니 카스탄양 드나 포르크 야보시네 그 기르근 mambo직더 갑기르 메파 갑기르 그냥 메피고니 드니 초반딩고니 기르근다 뭐름바 대전의 짐직바 mambo즈더 카스탄양 티츠응이진즈 외시시네 ngachu tene chi wot-ki rgne dan chuluk de surkorne na kacha yabozu shonson ngingoni na ka zamz mayimba nyang thagba ni semhtang ni de gatsur chimbo kiyo. Donc il y avait nous avions au départ en 2013 échangé des courriers éventuellement pour que je vienne, mais ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Je n'ai pas pu venir, mais cette fois-ci donc le projet a abouti et donc aujourd'hui nous allons échanger, discuter et puis il y aura aussi une séance de questions-réponses. Et je souhaite dire combien j'ai été vraiment heureux de pouvoir discuter il y a 2 jours sans traducteur, avec des chercheurs, des professeurs, des doctorants en études tibétaines qui parlaient tibétain. Ça m'a fait un immense plaisir. Ta teranga tani ngetsu skachashaki nandon sudo tani ta vme ki nestando nawa sanjibi chugnana jirtir yotsirdan yana ta wojin nangtang nangna ande ji startang statsir chimoyo ko zo ta tingoni de kachaz tinang yang zo larong gar ko ta vme ko ji toptang zer gonan ragar lojon shirtan de zo tari go ngochuchi de kirnan berson go yonje. Donc aujourd'hui, disons le thème de la rencontre d'aujourd'hui, c'est en général les femmes dans le bouddhisme, plus particulièrement les femmes, la place des femmes dans le bouddhisme tibétain, disons les attitudes envers les femmes dans le bouddhisme tibétain, et plus particulièrement encore la position des femmes et leurs études à l'Arungar. 시집 그 닝운이나 단디 원미기 토탕 대전의 원미기 지금 왕차 개왕 너수타다 칫的디수 외셔되는 임직学기 로종学기 된자 침보장매 인나양 다가 있나 디수의 다 파르치르 지그 야치 갸든로 데니존 tene larong gar ke nangi zor gar ke shoko tene rapta shwa dang kimba de zog shwa chuchu sha ji da dagnir shi ji di lengen de kre yong je ta ti na de gar ke shona na ta vmit ke rapta shwa yang ha chang mambo yin re
대신도 김바고 쇼영 rap도 몽르즈 요래 대인디 지금 니 쇼거 베르나 베메츠 지금 샘컴이 난자가 대덕 저 무스르거 등을 제르고난 자가 초라다나 대신도는 지금 대덕 다 도는 시차가 내처럼도 做 있나요 잠바가 런커거 회남 캄보라라 있나 되니 롭접척 몽오나 찾마르 바당 파르신 라소바가 되니 좀가 보르가오 그 차스토 좀스 마토 제면나 타커 그 회나 원미크르스 지금 다르니르 시기다나 대덕 연등 거 로종라 제라메 판르다 차요언제다 땅 잉운이 있나 지금 실습 그 원미크 샘컴단 디모초 있나 지금 냠뇽 다리 그 갈라칸섬 지금 요찌는 디몬르스인제 Donc je n'ai pas étudié en particulier, je n'ai pas fait de recherche sur le féminisme, le droit des femmes, comme c'est le cas, on peut le faire dans le monde occidental. Mais depuis 1987, j'ai vu à l'Arungar, je travaille à l'Arungar avec de nombreux Chinois qui peuvent être des étudiants et des érudits. Et du côté chinois, j'ai pu voir énormément de femmes religieuses et érudites. Et donc, j'ai pu me familiariser, disons, avec cet aspect, avec l'aspect féminin, avec la présence des femmes dans le bouddhisme, grâce au fait qu'elles ont une assez bonne position du côté chinois. Certains... je ne veux pas dire de bêtises. 빈자 코나 라로종시다 곰바는 근득나다 녜니까 잔드시기지나 디스가데 범메게 초스 냠뇽디스 요레스. En revanche, disons qu'on peut contraster un petit peu mon expérience avec celle de certains professeurs, Kempo, érudits, maîtres, qui concentrent leur éducation sur les 5 grands domaines d'érudition, la logique, la Prajnaparamita, le Vinaya, l'Abhidharma, et puis la Madhyamika, et en revanche, ma vision des choses est plus peut-être... Disons qu'eux se concentrent sur un savoir livresque, et moi, par mes interactions depuis 1987 avec les disciples chinois, j'ai une autre approche. 베르나 범미크 릭데라 닙주당 만베 통총 다 덴자시오사 다리가 요차 말해서요 옛나양 지 추가 회나 단다라 소술 타리갑 그 너라 소터 그갑 띠갑네 지 랍트 총화였나 랍트 총화가 디 츠점 넘버 딱바 중국요 디왕의 쉬이다나 데니야 범미크 초그 회나 지 니바 지 갈라칸섬 조요나 니바 디스 조용 켄란다 다때 마엠 바가 더 범메드 지 스방고너리지 다 덴자가 쇼코니 데네 회나 상지그 후송그갑나요 더 요차 요요너리. En général, en ce qui concerne à la fois le bouddhisme et le bouddhisme tibétain, je crois qu'il n'y a pas intrinsèquement de mépris ou de maltraitance des femmes dans la tradition du bouddhisme ou du bouddhisme tibétain. Mais dans le petit véhicule ou dans le sotar, comme la libération, comment on appelle ça, le pratimoksha, pratimoksha, les moines, disons, quand on prend les vœux, on doit se concentrer sur les aspects négatifs des femmes, on peut, et puis il faut aussi faire vœu de chasteté. 회나 출리 잠바가 납쇼거 출리 잠바 추너니나 베나 더거 범미그 르기인디
다때 추고 쇼고 추쇼고 지 샤와조 다 로혼 제나 라마가 다리 샤와조 때 지금 좀 맞춰고 다 인치민치미 그 되니 추고 샤와 야 침보 주고니 있나 등 이별 장가야나 개바 포그 된잔지 연구마 도제마나 되니 범미 그 릭시 있는 존테 된자다리 그 지금 접기 문제 있다바다나 대신에 양 어수 그 같이 그 이슬람 그 같이 그다 출근하는 있나 다 당선 베나 야노 그 간수가 사치한다 니모나 그 범미 그 르근이나 아홍즈긴데 용시 요너레제 익창가리가 나남 통지 요언제 인레다는 인나양 샤쇼거 야크 몽보즈그 데네 릭초르타리나 양 그 범미 그 로홍 그 레가 다 출릭디 로홍 그 레가 때에 니버장가 양나 그 개바 포 된잔다 디모고너레 막도제마 범미 그 릭진 그 르키온 마레 제키는데 테스타바 또 나츠 또 워키근 나튼 그감나 또 사카요는 마레 Donc dans d'autres religions, par exemple, si on observe d'autres religions dans le monde occidental, les femmes ne peuvent pas accéder à des positions supérieures, comme disons ce que Kempo appelle les maîtres d'études, l'équivalent des lopen dans d'autres religions occidentales. Elles leur sont interdites et ces activités ou ces positions doivent être occupées par des hommes. Et de la même manière, chez les musulmans, certes, il y a dans le Gansu quelques ahun qui sont des femmes, mais en général, les femmes n'ont pas une haute position. Et dans de nombreux pays asiatiques, c'est pareil. Les hommes ne peuvent pas occuper des positions de pouvoir hiérarchiques. Les femmes ne peuvent pas occuper des positions élevées. Nous, dans le bouddhisme, on n'exerce pas une telle discrimination entre les hommes et les femmes. 다 텔레기야 페나 야거거이나 야거거 셔ton도 때다 소르진스긴 사레 양 지나다레 때 출루 소르진다나 양나 때 출루 단 조스탄스가 양 보면다 기반이 그 빠르나 반섬 주 잡을 전보는 요사 양 쳐요래 베나나 가마글 로르기나 때나 첨상 강론스 그 기바데 카테 시손에 있나 되니 범메데 냠데 때던 디 제바디 로당 냠데 양나 사집나 그 논난지당나 양나 때 냠데 다리가 메라르게 때다고 소르긴 요래 지마 그 야거거 쩐즌 망보고 띠 르츠르데 마르 너비요래 선저 망보고 때 마르 르츠르데 너비요래다 옛나요 다 당상 야거거 쇼키 사차 잠바촌나 다롱양 디케바 초가디 시송디 범메데야나 냠도 소큐 르츠 요레지 다니 사르게 사쇼 맘보나나 세요레 따테 마임바가 가초 야거 사차테 톤디 지 야거 릉거 왕드시네나 당고니 베나 만캉즈가 나나 소나야 데 범메데라 부즈 케디 참마가 데라 지 베셈 가보시기다나 데니 가테티 부드 다 부메즈이네나 테니 지 코란촌한 소위 쇼르기야 베 칼레 맘보즈 요레테나 지금 머가와가 남바 맘보즈 요키도 띵아 소다리 베나나야 텐자 요사마레 Et parlons également disons des coutumes, qui pas forcément du monde religieux, mais du monde plutôt des traditions. Si on regarde en Inde, il y a une très grande différence entre l'Inde et le Tibet. Ainsi, dans les familles, traditionnellement en Inde, dans un couple, si l'homme mourait, la femme devait le rejoindre sur le bûcher pour s'immoler par le feu avec lui. C'est une coutume qui a beaucoup décliné. Mais j'ai lu dans les journaux qu'elle existe toujours. Donc elle est toujours d'actualité dans certains endroits, disons, reculés. D'autre part, en Inde, toujours, on sait que quand les femmes accouchent dans les hôpitaux et qu'elles ont un garçon, c'est une grande célébration, ce qui n'est pas le cas quand elles accouchent d'une fille.